kino kintu cha tekeli tutakimenye. Iki kitu cha tekeli kama hatukijua, tuguma twihumuriza kandi biro twarabitakaje. Tabaki tunajipa moyo tena tushapoteza biro. Tugomba yuko tugarura ibiro kugira ngo tugire droit yako karere. Tunataka sasa turudishe biro ili tuwe na poa ya hii Yanga yetumwemo. Iyi message nuzokwigera uyibagira, ivyo ndabikwemeje. Uyu ujumbe hautausahau, hiyo nabikukubalisha. Kuko bizokwama bikwibutsa. Kwa sababu vitabaki vinakukumbusha. Jewe mimi kugira ngo ngumye ibiro, ili nibakie na biro ivyo mamagariwe bya benye nimeitiwemo, negerezwa kuba maso nkakora ivyo nemerewe muri aka karere. Napaswa kuwa suja nitumike bena kubalishwa mwa hii Yanga. Umukobwa ninjira muri fiançailles, binti akiingia mu fiançailles azogerageza kugumya ibiro vyo mu fiançailles, atajitahidi kubakiana na biro vya fiançailles. Nabe yinjira mu biro vy'abitwa ko bubatse kandi ataruba. Asingie mu biro banaitwa waisha jenga na tena yaja jenga. Let me show you this now. Reka ndabere kikyubu. Nari fisa biro muri ville. Nilikuwa na biro mvile. Iyo biro yanje kugira ngo winjire wacha kuri koridoro gutyo ukachizunguruka murayiba. Iyo biro yangu sema uingie, unapita mkoridoro nazunguka afu naingia. Nari muri biro ndiko ndasenga. Niko mu biro niko naomba. Haza umudamu. Paka kuja mama. Ngomo sisi kwa mukobwa n'umudamu. Sijui kama ni binti ni mama. Ariko arinjira. Alikuwa anaingia. Mimi yera arambye. Roho Mtakatifu akanambia. Haraje umusambanyikazi. Panakuja mzinifu. Ha mzaniki. Unamletea nini? Unisaidie. Rero ndacari ngaho. Mimi ningali hapo. Charinji. Akaingia. Uyo rero nta bibiri na bitatu. Uyo sio bibiri sio bitatu. Yashikiye gute? Alifikia hapa. Mtumishi wa Mungu. Unakorera Imana? Unatumikia Mungu? Wewe unakorera Imana na? Wewe unatumikia Mungu sasa. Ndavuga guserukira Imana navyo ni byoroshe. Nikasema sasa kutumikia Mungu sasa sio rahisi. Wewe unakorera Imana wewe? Unatumikia Mungu wewe? Barizi yo Mana. Niulizie huyo Mungu. Barizi yo Mana. Niulizie huyo Mungu. Imana imgira amasezerano. Mungu anaambia agano. Imyaka nk'itanu. Miaka 5. Ntiyashitse. Isifikishe. Iyo Mana. Huyo Mungu. Imbarize. Muniulizie. Niwerekwa wewe. Aoneshe wewe. Wewe niwerekwa. Wewe aoneshe. Barambie ko werekwa. Bananiambia kama unaonesha. Ibaze. Muulize. Sasa Mungu wangu. Ngwatiyo maana yani. Ndafashwe. Nakamatwa. Uzunka bari muri kino kibanza. Unisaidie hapa. Mwemu yera mukomera amashara gaheza. Roho Mtakatifu mpigie makofi abarikiwe. Acarambira ngo mubwire. Akanambia mwambie. Mubaze. Muulize. Uje mugabo bagenda. Ule bwana mwe wanatembea wote. Nuyiwe suwi. Nuyiwe change suwi. Ni wake wala sio wake? Ndamubaza wo mugabo mugenda. Nikamuuliza ule bwana mwe mnatembea wote. Mwembera chariwe. Roho Mtakatifu haamini. Mubaze na wa musore. Muulize na ule kijana. Wa musore na. Ule kijana naye. Mwemu yera nateba. Roho Mtakatifu akawiza. Mubaze nuuni. Eti muulize na wengine. Wa muntu yaje kumukira Imana. Ule mtu akafora kumkia Mungu. Atangara kwitwengesha. Akaanza kujichekesha. Urabibonye? Umeviona? Wait. Dindira. Imana kirambira ngo mubaze. Mungu akanambia muulize. Naramusezeranye mariage. Nimemwagania mariage. None ndamuiya gatandatu. Sasa nimpatie ya 6. Kozi 5 yarazikoza tambie. Kwa sababu 5 alishafanya bila nabii. Ndakimubwiye ngo yaje na mariage ndako. Wakati nimwambia akasema sijafanya mariage. Ndambye jambo j'Imana riravuga. Nikamwambia neno la Mungu linasema. Wimatanije n'umusambaji. Mwenye amejikamatisha na mzinzi. Bababaye umubiri. Banakuwa wanageuka mwili mmoja. Bajya bose maze kwimatanya. Mu maso y'Imana waragiza ama mariage. Mu macho ya Mungu chafanya mariage. None iguye gatandatu. Sasa ikupatie mariage ya 6. Umukristo yaciye atoroka. Mkristo akafuka na kumbe kumunzani Imana nikimubona mu bakwiye mariage imubona mu bagize mariage. Kumbe kumunzani Mungu hamuoni kama wenye wanastahili mariage, anamuona kama wenye waishafanya mariage. Ndabizi ko ari abantu ndiko ndavuga. Najua kama kuna watu niko nasema hapa. Hakuna muda wa kujikausha. Na mwanya wa kuikausha hano. Nimba warihanye, okay. Kama umetubu okay. Ariko nimba uri mu ishengero. Lakini kama uko mkanisa ukaburi kuratakaza ibiro. Unakuwa kunapoteza biro. Narinje kugira ngo ureke kwidogera Imana. Nilikuwa nakuja ili waache kusema sana kwa Mungu. Ahubwo wirabe wewe. Kumbe ujitizame wewe. Kuko ijambo riravuga ngo ubwoko bwanje burahona kubera ukutamenya. Kwa sababu neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Tuguma twidogera Imana. Tunabaki tunasema sana kwa Mungu. Kumbe Imana turabika tubonamo abandi. Kumbe Mungu akitutizama na tuonemo wengine. Ariya maboko Imana yapimye isanga ntakira maboko. Kuna mikono Mungu alipima akakuta asio mikono tena. Kandi Imana ihezagira maboko. Tena Mungu anabariki mikono. Igaca isanga ayo maboko warayihinduye ibihimba vyirondoka. Anafika kutara Mungu hiyo mikono umeyabadilisha sasa. None ayo mafaranga ayashirehe. Sasa hizo pesa Mungu azitie wapi?
iyo Yesu avuze ngo wakati Yesu anasema ngo mugire ubwenge nka yanzo, eti muwe na akili kama nyoka. Mama muzi ko yaravye shetani amusanga mwi. Mlikuwa mnajua kama ametizama shetani kama kutemwe. Yasanze shetani azi kwinjiza abantu muri fopa. Amekutana shetani anajua kuingiza watu mfopa. Ngo nikanaomba. Wali chorasega. Kumbe Imana ikimuraba mukandi kagwi. Kumbe Mungu yuko anamtizama mwingine wangu. Kana bagize ukuri. Acha niambishe ukweli. Mwari muzi ko mariage atari kintu tugomba gusengera cyane. Mlikuwa mnajua kama mariage sio kitu cha kuombea sana. Ariko mwari muzi ko mariage aricho kintu kisigeye kitu gitangaza amashengero y'abakristo. Tena mlikuwa mnajua kama mariage ndo kitu cha kwanza kisha kuwa muujiza mkanisa ya walokole. Uzobibone ni wavuga ko umuntu agiye kugira mariage. Ubitizamaga wakati unasema kama mtu anaenda kufanya mariage. Bakoma mashi menshi ukatumenya ko bari bihebu. Panapigwa makofi mengi unaona kama walikuwa ishakata tamaa. Sasa nasema uongo. Umunsi zo president agusugomba kugira mariage. Wakati ta president mwe atataka kufanya mariage. Mu Buyenzi bagira mariage kandi badasenga mu ndi. Buyenzi wanafanya mariage tena waombi muruga. Kubera ko tutamenye. Kwa sababu hatukujua. No, hivyo ndiko ndavuga murabitaho. Bene niko nasema mnabielewa. Mariage devient un miracle au milieu chrétien. Mariage yaramaze kuba igitangaza mu eglise. Ndakubaza. Nikuulize. Umutwaro wa mariage ya Adam. Itaji ya mariage ya Adam. Wali wa Adam changu wima. Ilikuwa ni Adam wala ya Mungu. Wali wa Adam changu wima. Ilikuwa ya Adam wala ya Mungu. Kubera ko abantu batakaje ama identity kumizani bakayitakaza mu ishenge. Kwa sababu watu walishapoteza vitambulisho kumizana na makanisa. Ako bitahura. Kwa kuwa wajielewe. Abwira Imana ngo mana. Waambie Mungu ati Mungu. Datahuye. Naelewa. Nakoze mariage ejo mwijo. Nilifanya mariage jana usiku. Kuko jewe nganzwa niri jambo nyene. Kwa sababu mimi nataliwa na neno. Ndakwingize ngumbabarira. Na kusi unisamehe. Ndasezeranye ko nazobisubiramo. Naahidi kama sitabirudia yeye. Imana igusubize kubiro. Mungu akurudishe kubiro. Ari umugabo muri Bibiliya ari expert mu kwigarurira ibiro. Kuna bwana mu Bibiliya iko expert mu kujirudishia biro. Daudi ahejeje gutakaza ibiro. Daudi wakati alimaliza kupoteza biro. Ahejeje kujamana na Betsheba umugore wa Uri. Anamaliza kulala na mke wa Uri. Imana imaze kumupima isanga ntagikwiye kwitwa. Mungu anamaliza kumpima kutana haistahili kwa mfalme. Imana yagurusa Absalom. Mungu akashimamisha Absalom. Kumugwanya. Kumpiganisha. Daudi aragenda. Daudi akaenda. Daudi alikuwa aragenda hunga. Daudi alikuwa anaenda nakimbia. Ahura n'umuntu amutuka. Akakutana watu anamtukana. Umusirikare aramubwira ngo ndagakubite. Jeshi akasema nikapige. Acha nibasomee. Ndahezaje ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Ndahezaje ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. De Samuel says. Bakundi wanazanye message nzi neza. Wapendwa, nimeleta ujumbe wa uzuri. Nzi neza hivi tazokubwira amena nyinshi ariko iza gutanga solution nyinshi. Najua vizuri kama hautatoa amena nyingi lakini utatoa solution nyingi. So many people need fire. Abantu benshi bakunda fire. Fire! Hizi fire ni nzuri. I have fire, possess fire na hizi fire ni nziza, ndafise fire. Ariko reka fire ishikire mu kibanza cyiza. Lakini acha fire ifikie nafasi nzuri. Tugende mu gitabo cha Samuel. Umvirizo. Ngomba kukurotira message dusenge. Nataka kumaliza ujumbe tu. Umurongo w'icenda. Mstari wa 9. Samuel avuga ngo maze Abishayi umwana wa Saruwiya abaza umwami ati ariko niki gituma tureka uwo muvyimba w'imbwa ukagenda ini Bibiliya umuvyimba w'imbwa ukagenda uragutukaga mwami wanje nye n'ingoma yinge njabuke ndamucizosi. Uyu n'umuntu yariko aratuka umwami Daudi. Uyu ni mtu alikuwa mtukana Daudi. Uyu n'umuntu yariko aratuka umwami Daudi. Igihe umwami yariko aratukwa. Wakati mfalme alikuwa anatukaniwa. Abari kumwe n'umwami barashavura. Wenye walikuwa pamoja na mfalme wakasirika. Wakaambia mfalme. Ni kiki gituma tureka imbwa? Ni kiki kitatuma tunaacha huyu umbwa? Nikutuka. Akutukane. Reka ngende ndayichizosi. Acha nende nikate shingo. Daudi yarasi neza. Alikuwa anajua vizuri. Yuko gituma yinjiye mu bakoko. Kwa kuwa
Kwa sababu ameingia mu wa kutukaniwa. Ni kubera ko yatakaje ibiro vyo kuba umwami. Ni kwa sababu amepoteza vile vya kuwa mfalme. Ni yari mu batukwa. Hakukuwa mu wa kutukaniwa. Ariko yatahuye igituma ariko aratukwa. Lakini ameelewa kwa nini alikuwa anatukaniwa. Ni kubera ko yarajeje gutakaza ibiro vyo kuba umwami. Ni kwa sababu alikuwa anamaliza kupoteza vile vya kuwa mfalme. Arimenya. Anajijua. Iyo umaze kuba mu bihe vyo kwitahura. Wakati umekuwa mu nyakati za kujielewa. Urashoboye kugira inyifato yo kwirekipera. Unaweza kuwa na gisi utajikamata ujirekipere. Ubiriza Daudi vyo yavuze. Sikia Daudi vyo amesema. Umurongo w'icumi. Mstari wa 10. Umwami aramwishura ati dusangiye iki ga yemwe bana ba Seruya. Niyaba antutse uhoraho ari we yamubariye. Ati tuka Daudi. Ari ushobora kumubuza ati vyo bitewe niki. Daudi avuga ngo nimba ariko arantuka kandi Imana yamubwiye ngo antuke. Daudi akasema kama yuko ananitukana Mungu amemtuma nitukane. Kumbe yamenye ngo iyo utakaje position. Kumbe amejua wakati umepoteza position. Ushoboye gutukwa n'utogutukwa. Unaweza katukaniwa na mwenye angekutukana. Ariko igihe uri kuratukwa. Lakini wakati kunatukaniwa. Bisaba yuko vyakira. Inaomba uvipokee. Umenye ni consequence y'ivyo wakoze. Ujue kama ni consequence ya wenye umefanya. Kugira ngo Imana igusubize mu gihugu uri umwami kandi ushoboye kudatukwa. Ili Mungu akurudishe nchini uko mfalme tena utukaniwe. Daudi yarazi yuko ari question du temps. Daudi alikuwa anajua tu kama ni muda tu. Naho yantutse. Hata kama anatukana. Kubera ko nambuwe icubahiro. Kwa sababu nimeambuliwa heshima. Ninagira inyifato nziza. Nikikuwa na gisi najikamata vizuri. Nasogaruka ndi umwami. Nikirudi niko mfalme. Ninagera kuri position yangu. Nikifika ku position yangu. Akagatwe nzogakata nagarutse ku kibanza cyo. Aka kichwa nitakakata nikirudia mfasi yangu. Niwamara kumenya ivyo ndiko ndakuvuga. Ukishajua be ndiko nakwambia. Utumenya ngo. Unafuna jua. Inzara noba ndiko ndacamo. Njia yeliko napita yemo. Inzara ndiko ndacamo. Njia yeliko napita yemo. Ishobora kuba ari ingaruka ya chakindi nakoze. Inaweza kuwa ni kosekasi ya kile chenye nimefanyaga. Acha nivumilie. Usubire muri position y'abana b'Imana. Position ya watoto wa Mungu. Batemerewe gusonza no gukena. Wakubali kuwa maskini na kuwa njaa. Aya mapoto ndiko ndahura nayo. Aya mapoto niko nakutana nayo. Ni kubera ujya kanaka twagendanye. Ni kwa sababu ule fulani tumeenda tumetembea pamoja. Tukakata agano. Tugendera mu busambanyi. Tukaenda mu uzinzi. Ndiko ndahura na makomplication mu mafiançailles. Niko nakutana na makomplication mu mafiançailles. Reka ntekane. Acha nitulie. Negera Imana. Nijongee Mungu. Subire kubiro. Nirudie kubiro. Sizosubira gusuzugurwa n'abandera kusambanya. Kuzaliwa na wenye walikuwa wananizinisha. Kuko abaza. Kwa sababu wanakuja. Subira kumbona mu igicapo cyo gusambanya. Hawataongeza kuniona tena yemo sura ya kuzini. Kuko nagaruye identite y'inkumi ya Kristo yubashwe. Kwa sababu nimerudisha kitambulisho cha binti ya Kristo mheshimiwa.